Kani kadai Darshan Meghalaya bat ngipin yang sngobhai pi baro syakatup kubor mentah ke janmit. Mana shua pengin pai syaki kubor ki babnia ngin ye pet cuai ki mat ki bakongsan. Penyat Menteri Rangba ke jela ukang rot ke sangma ya ke jingya selok ke beningkong hashwa ke mang tingka. Penlet jingmut halor ke yok ke kot ke jing penyar ya ke sor bat ke jingya shim mentalang ki pat ba. Penpau ke kaipot jong ke komiti bayalam da Justice BP Katake badan ke jingti dawyong bean haki hinriu teli ke distrik ke jela Meghalaya ai jingmut ban let jurep da ki ling sun drone ban but din ya ki kambean. Kentu MP ke seng Kongres usalang sangmai ya ke sorkar pedeng ban pinkin riak jaka ya ki prapu arteli ki longying India ki belasya no be ben cha ke liang jong keri Bangladesh hadin balakir sainar ya ki kaput. Bat pinkre ke Ribhoi district na kebenta ke election MDC jong ke KHADC ladap mang lai spa lai puai teli ki jaka tap vote bat da penbiang ru ya ki bor pahara. Ki kubor ki babnia. Menteri Rangba ke jela Meghalaya konrad ke sangma hagas ngibalang ula penyat ya ke jingya selok ke beningkong jong ke jela hashwa ke dorbar mang tingka na ke benta usnem ken tingka ar hajar apusan arpun riu ha ke bala banjur halor ke jingkiu ke yok ke kot bat ke jingya shim benta lang jong ki pat nong chong shnong. Ula penpau ya ke jingkiu ke yok ke kot ke jela Meghalaya ke bala kot da khat riu point ar na ke shispa kabala tamru ya keri barok away habaken ke lumlang bad ula ongru badai nakadaw bala penon kambha ya ki song tingka ba ke jela kelas dang ban roy stand ka jingyo lum khajna kala keu da palat arsha hakini ki hindu snem bala deb kabala kot sha ka lai hajar arspa khatnyo klur tingka ha kabala khmi lenti ba khajna exercise kan tam ya ka sanspa klur tingka menta usnem. Usang mau la banjur ru badan kam man penyar ya ki jakasor ban pen keluit no ya kasor shillong ula pen scam biang ya ki jingkular jong ban pen klan ya ke pule puthi ban kentiu shu ya ki school bat ban seng sa arpulai terli ki college ki bathemai da ka pen shlor ya ka jingi mentalang ki pat ba ula kular ba ka rukam senshar kan long ka bakhuj basuba bat ka bandai na ka benta ka bha ka miat jong ki pat ba. Numbers going from 1,450 crores today to 3,217 crores in a matter of 6 years. We have doubled our tax collection of our own revenue receipts. The capacity to absorb, to implement has gone up in Meghalaya. The same team, the same people, but we just done things in a much better manner. Of course, there's lots more to be done. I'm not saying that everything is perfect, but we are definitely on the right path. Kakai pot badang shen bala penmi da ke komiti bala yalam khmat da Justice BP Katake kala penpau ba ka jingti dawyong bian kadang yai beteng ha ki hinriu teli ki district jong ka jela Meghalaya. Kakai pot kala ai jingmut ru ban penon kam da ki ling drone khnang ban onla ban but dien khamha na ka daw jong ka jinglong jingman ki lum ki wa. Watla ka sorkar kala persang katla kat yai ka jingti dawyong bian kadang jur. Kani ke komiti kala kentu ya ki bor badai khmi ban le da ka bating persya ya kani. Kani kala wanra ru ya ka jing kuslai jingmut ha ka baidai bat ka jing syakta ka mariang bat kiwei. MP ke seng Kongres Natura usaleng sangma ula kentu ya ke sorkar pedeng ban penkin riak jaka ya ki prapu arteli ki longyeng longsem ki basyong basa ha kaput Meghalaya Bangladesh. Da ka penpau ya ka ne ka mat ha ka por balong ka dorbar mang tingka hapo yeng dorbar thau an. Usang mau la pentep baki ne ki longyeng ki lai kendo shibun ki jing jenjar na ka daw jong ka jingker sainar ya ki jaka kaput ka balakta ru ya ka let ka wan jong ki. Usang mau la penpau ru ya ka jingdon kam ka bekerki ha ka baidai bat ki lat jing sumar ka basyakta shisien balapalat ya ka san baje janmin. Ula banjur halor ke jingdan kam kerke ban penkin riak no ya kini ki longyeng sya ki jaka ki bakham shngan. Laken turu ya ka sorkar ban shim khia bha ya ka bha kamiat jongki khnang bakin la ban yo ya ki jingdan kam jongki ba jongki man la kasngi.
People living in the international border area who are living in fear and agony and pain. Mr. Chairman, sir, I would like to bring to the Northeast those who are living on the international border, those who have been fenced outside the fence. Our own citizen has been fenced outside the international border, Mr. Chairman, sir. So if there is no relocation for these people who are living in the border area outside the fence, in the evening, after 5, they cannot even come back to any hospital even to relocate if they're in any pain or any agony. So, Mr. Speaker, sir, I would like to urge upon you through this House, through you, Mr. Speaker, sir, they should be relocated. More than hundreds of households are in pain right now. Karibhoi district kaladep pen krek pura na kebenta ke election MDC jong ka KHADC ke Bansalong ha ka apoi terek urempang arajar arpusan. Kibor penyat election kiladep pen biang kumbalai spa lai poi tili ke Jakarta Tepwood lane ki polling station habaro ka wei ke district. Lapar kingru ya kibor pahara kenang bo an pentikna ya ke jingsngan jong kipat nong Tepwood bat ki he ki han. Kibor penyat distrik kila pentikna bala dep penbit penbiang nadong syadong kenang bagi kam kenyat bed yat renti. Ya ki tiar Tepwood bat kiwei lakit syeki Jakarta Tepwood. La ongru ba ki nong penyat kin pentikna ba ki election kan long kabayat bed yat renti. Yo jing penyat election kebasuk kebasan bat kebengila ban monitor dengan pos kuipan harengkat bat kini ki hendak pengut ki sektor ki sedon ru ki sektor polis ki bansa ai ke office jeng SP jang Karibhoi district bila apoin ru ye kini ki sector officers bat ki zonal magistrate harengkat bat ki magisterial power bengiyo nak law department nang bekila ban shim ye gunu karai hak bayade ban peniat ik election hak dur ke basuk kebasan bat bengiyo ijin Tepwood ru ke belong peaceful. Kaseng United Democratic Party kala penlong ya ke jingyat pajba menta kesngi ban kershan ya ikertong jongka i kong naphi shisha marwen na umroi constituency haboi rembong. Haba ajing kran ha kene ke jingyalang u working president kaseng UDP ba Paul Lingdo ula kentu ya ki pajba ko umroi constituency ban kershan ya ikertong kaseng UDP i kong naphi shisha marwen ha ka ba ula penpau ya ke jingtbet bat ya kasap nong yalam jong i. Ula banjur ru baka seng kala lek bun ki AKA naka benta ka bha kamiat jong ka jela kentup ru ban khang no ya ka jing penon kam ya ki plastik ban yada ya ka memariang ban lam khmat ha ka ban wanra biang ya santeli ki snong red hapo ka jing pet jingmi ka KHADC na lor ki we ki kam. Lalu ai ka jing job jadi ban habang yang terakhir kan ngan pentina baka jing kersan jom yai kadang dei tani i kan dei khamtam ru ke parti ke jongi bajana kumundong elam ubah khmat jomali sai kani dei samna kaba lantration haba nak benda ke United Democratic Party dan benda jing one pai jonga kumu MLA jaga assembly na West Shillong constituency. Sembut Menteri Rangba ke Jela Preston Tin Song ulai alam lenti ha ke jingalap election kaseng NPP ha umsning ha ka ba ula kentu ya kipat nong Tepwood ban kershan ya ikertong jong kaseng NPP ikong Magdalene S Maulong. Uba Tin Song ula ai jingkren ya kipat ba ha ka ba ula yero ya kasap nong yalam jong ikong Maulong. Ikong Maulong hadin pat ilaya daya ladi da ka bakentat ya ki jingkeno jong kiliang persya da ka boong baki dei ki baklem nong rem suda. Ila kular ba endang ya ibuteng ya ka kam jong i na ka benta ka bha kamiat ka imlang salang. La kentu ya ki patba bakin chania ha ka NPP na ka benta ka laway ka bapahu pahay. Ha ga ni ka jingalang patba lawan manishim benta da bun ba ki pat nong kershan na ka ni ka tan. Pakai posisi keempat, ai kasih kersana kebakuran. Waktu kedua, don tentang sebenarnya bagi baong, kersana utara baong utara. Semua bawa ni, ngeke baong baru kersun, kersana kersun ngeke kata. Mereka menambah utara, kalau semua kersun kita banyak bukan waktu. Ngau di kersana, ya kakak didik songi. Ni soban ai tiket I kong makro ni askri ti pati. Ndeng so ai tadi. Mangga idon duwe pati gitu fiksa aja di mana si tali usaha di mana berkelah tiket. Ini kan sudah. Balik ni amar ba
Sistem ni eksamin. Tik patik. Deka abu ibu menai kita henti patik. Kertong na keseng knam uba reman basayamot ula kerpat yakin nong tap buat na mau khar pintorum kra bakin aya ke jingkershan ha ke neki election banwan. Uba basayamot ula penlet jingmut ha ke raikut jong keseng jong ban yada ya ke hok ki trai muluk bat ban kentiu yakin lat ke mai ke ji na ke benta ki samla khasi. Ula kular banwan ra yaki kendon ki bakham perking yakin nong khayi ki bamdei khasi. Ula kular ru ban khmi benya yaki mat ki bakta yaki trai shnong ka jingelap election jung ka banjur halor ka jingdon kam bandan khambun ki lat ka mai ka ji bat ka roi ka par ka bane basa Nangye matbenti kena yala de ladang job ya gani election banganya khi banganya khon banganya sai na ka banta ye ki jinge ibangi kendu angtai hadis konsen kaan nei keladon lupa nai nele ladang job nele matben scam matben san shushu ya ka ai ke bangiladon Sembut Menteri Rangba ke Jela Meghalaya uba sniau bhalang dhar ula lejngo ya ke snong bam betong hinin ke sngi ban yalap election na ke benta ukertong jong ke seng NPP uba Thambor Shiwat. Uba sniau bhalang dhar ula banjur ba ka roi ka par jong ke Nartiang constituency ke day na ke daw jong ke jingjit jong ki patba yakin nong yalam ki betbet om tang ya UMLA. Ulama ham persyak ru yaki nong kersan jong kaseng VPP bakin perkhat bhai yaki jingkren jongki ha ka baidai bat ka roi ka par jong ka ni ka than ubad har lapin ken mau yaki patba baka jingtai yaki surok bat ki hol ki dei ki mati jong u Thambor Shiwat ubala job hadu laisen laiwat haki election MDC ulapin pau yaka jingit scam jong ba un job yang ha ka ni ka kenti ru Ubad har oleh Yeshim Mentaru ha ke jingelap election jong uba reforming son lamare hanartiang wayajer. Tapi ke parti prakhananya Yeshim point number 1 nama. Hawan sa anu pandit ada MP kahul sa tu bulu lewat bodoh bodoh. Hadu kata mambi carelessly non perkat jingari ikon iksugi opinlah werasan. Ke election tu gue. Election to election bukan kericon motor bukan bam cuti ulek rabi. Kenapa election bukan kiri yang sel dicari pi? Saya sama dengan diberi bocai yang korpia produksi. Oleh ramah sama bahasa dia, karena murid itu banyak secara acih, lebih banyak tak orang. Di bawah ini saya sama cuma ciri itu orang. Jadi kalau mantu pun sih pilih orang itu menukani. Jom bersama kita letak orang kami dicuci orang ini orang ini pun begitu orang orang. Kertong jong keseng Kongres uba pencingan NCM ul jingkren ha ke jingelang patba kabala long ha mau khar pinthor kra ha kaba ula kinthok persya ya ke sorkar MDA ha kabaidai ba ke kompenya ya ke investment Meghalaya Agency. Uba pencingan NCA mula smai ban yada ya ki nongshong shnong da ka bakhanglat ya ke jingshim jaka jubor na ka benta ki projek karkhana. Ula kular ban yakhun na ka benta ka hok jong ki pat khasi uba SM ula kular ru ban kwanra ya ki lat ka mai ka ji ki bakhambha na ka benta ki samla lada usha jin. Ula kentu ya ki nong tap buat ban kentat ya ki matrikam jong ka MDA ban jit ya keseng Kongres na ka benta ka jingkela ka bachisha. Ka jingkren jong kala yo ya ka jingkershan ka bajur na ki patba. Kita penai ke sorkar Meghalaya kemenra ya kataga IMA Investment Meghalaya Agency hana banlung bantian lo yang gendau Islam hari kasih hak kerteng jong IMA ngasiap ting bayo ki tempo di gendau ka gendau ka pasundor tak arspa kan kiu hajar ibaduk ki bajenjar hak kata por insam ki bantian wal ka gendau bansong hari lajon bungtang dalam ham yang ada council bansin syar ke Kongres Parti ke mana ailat ke sorkar bahkan rai balik kat pemon ya ki breu ki jongi hari long kasih jongi dalam video ya kaju ke parti ngasiap tiang yo ba ide tan ki Robert Stam jong ka sorkar Meghalaya Mentang ini pet ya ke jinglong jingman ke sunmeneng hatura.
Kajing kriat kalong 4 degree Celsius bat kajing shit kalong 4 degree Celsius. Kajing sngem ka hau-hau mentagasi kalong laipu ar na kashispa. Habab hai pat shanong ba shilong kajing kriat kalong 9.1 degree Celsius bat kajing shit kalong 4.1 degree Celsius. Kajing sngem ka hau-hau mentagasi kalong sanpun riu na kashispa. Katba hajawai pat kajing kriat kalong 4 degree Celsius bat kajing shit kalong 4 degree Celsius. Kajing sngem ka hau-hau mentagasi kalong saupo na kashispa. Ka sun menangkan rang hatura jawai bat shilong bat kala ro bandan kajing dumlo kendo ka bamalu mala hakikat tu kat ni kijaka. Shwaban poi syaka bakut jong ketuk kubor ngin pet biang sa shisien yakimat bekongsan. Penyat Menteri Rangba Kejala Konrad K. Sangma ya kajing selok ke beningkong Hashwa ke Mangtingka penlejing mut halor ke yok kot kajing penyar ya kisor bat kajing sementa lang kipat ba. Penpau ke kaipot jong ke komiti balai alam dau Justice BP Katake badan kajing ti dau yang bean hakin riu teli ke distrik Kejala Meghalaya ajing mut ban lejurep dagi lengsun drone ban but din yaki kam bean. Kentu MP ke Seng Kongres usaleng Sangma ya ke sorkar pedeng man penkin riak jaka ya ki prapu arteli ki Longying India ki bala Syah Nok Ben Syah kaliang jong kari Bangladesh hadin balakir Sainar ya ki kaput. Bat penkre ke Ribhoi District na ke bentar ki election MDC jong ke KHADC ladap mang lai spa lai pui teli ki jaka Tapwood bat lapen biang ru ya ki buat pahara. Ti paralok kaptu ngila poi syaka bekut jong ketuk kubor jengi mentah ke janmet hadu bangin de syam biang bat pila syai kesngi kublai pi baro.